Ciana ithatu ni ciirikanite gukorwo ikuite kaunti-ini ya Mombatha kurumirira muiyuro wa mai uria ucungireirio ni mbura nene iria ikoretwo igithandana mwena wa gicua-ini. Eri aya makuite merikanite makuite thutha wa kugwirwo ni nyumba mwena wa Moroto Mvita, na wa gatatu arakua thutha wa kuguthwo ni thitima mwena wa Bangladesh Jomvu. Icigo nyingi kaunti-ini ino iri na mwaraho wa mai kuria riu mihango miingi ya o muthenya ithararite barabara-ini ya Kiembeni na Utange thutha wa barabara ino gukunikwo ni muiyuro wa mai. Sisi kama vijana pia tukajumuika tukasaidia wale watu pale tukawatoa na kitu kidogo. Siwezi pita kwa hii maji kwa sababu hiyo pesa wenye wanavukisha watu wanahitaji sina. Mohamed Nur kuma ruhonge rwa Mutharaba Mutuni akiuga makiria ma family igana rimwe ni ihutitio ni muiyuro na namba ino ni iratanywo kuongerereka. Tumekuwa tukishirikiana na wananchi wenyewe na serikali ya county na timu yetu ya Red Cross. Mwanzo ilikuwa ni kutoa watu na bado tunaendelea kutoa watu wale ambao wamekuwa trapped ama wamekwama kwa manyumba. Ihinda-ini o riu mihango barabara-ini nene ya Mombatha guthie Lungalunga kaunti-ini ya Kwale ni cokereirie thiku imwe tu thutha wa rui rwa Ramisi kuna na gukunika ndaraca iria nyitithanitie gicigo kia Msambweni na Lungalunga. Kamishna wa mwena uyu Mwangi Meru akiuga mihango ya gukinya igeranio mathukuru-ini ndithararitio no gucokio kwa igeranio ici kwaya gukorwo na moritu kumana na mbura nene. Nakuo kaunti-ini ya Tana River magana ma aikari kuma itora-ini ria Bandi Tana Delta ni mambiriirie guthama micini yao ona thutha wao gukorwo mangatheirie ritana riri. Mbica ino ironania thama ya aikari aya athuri, atumia na ciana makuite indo ciao kuria mambikite thabari ya kilomita 5 niguo makinye kuria barabara nene ri. Aikari aya magitigira gicagi giki kiria kiri na andu makiria ma 300 kiaya kuhofanirio na gikunikwo ni mai. Aria mari na uhoti marakombora fikifiki kana tuktuk magakuo na indo ciao, na aria matari na mbeca matire na weki o tiga kwambika thabari ya maguru nginyagia barabara-ini nene ya Gasen guthie Lamu. Ona gutuika mubunge wa Gasen Ali Wario ni amateithiriirie na rori ya kumakuira indo ciao. Iko na mtoto, iko na mizigo, wengine hana pesa. Unaenda tu hivi unaenda unabeba na kichwa. Tumetasika, barabara ni mbaya, watoto wiko hapa ubu na kula watoto. Ruhonge rwa Mutharaba Mutune rugite andu 11,000 nio mahutitio na magicera itura-ini riri ria Bandi makorire micii miingi iri utheri na nini andu aria megutigarite ni indo ciao meguthayaga mathame. Hussein Roba akiuga makoretwo magiikara na guoya guku thirikari ikiurio yambiririe kuhuthira kigina kiria yaigite keheri-ini kia mathina maria mangiyumiria hindi ino ya mbura nene ya El Nino. Kwenda leo pengine huenda kusiwe na maji safi na salama ya kunywa. Kwa hiyo tumewasiliana na shirika la Helping Hand ambao na wao pia wanaweza kusaidia katika kufanya water tracking. National government pia wajaribu kuleta chakula haraka. Nake watu sahi wanahama na hawana chakula. Ihinda-ini o riu nake gavana wa Garissa Nathif Jama ni oritie thirikari nene imateithiririe na ndege cia guteithia kuhonokia andu na oho kumahotithia gutwara irio, neti cia rwagi na dawa, akiuga matura maingi mwena uyu ni mahutitio na njira nene. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri.